Dari keluarga besar RT RW, di antaranya Bapak Rudi RW Jetak, Bapak Binto RT Jetak, Bapak Subur RT Jetak, ditambah lagi Bapak Santoyo RT Sinogiri, Pak Ponaji RT Sonogiri, Bapak Satuwin RT datangnya dari Sonogiri, Bapak Gono RW Sonogiri. Nah, monggo Bun. Bapak RW Rudi, Bapak RT Binto, Pak RT Subur, Pak RT Santoyo, Pak RT Ponaji, Pak RT Satuwin, Pak RW Gono Sonogiri, Jetak Sonogiri. Monggo tampil di Pagelaran. Bapak Rudi RW Danemipun saking Jetak, Bapak RT Binto, Pak RT Subur, Pak RT Santoyo, Pak RT Ponaji, sesarengan Pak RT Satuwin, Pak RW Gono Sonogiri.
rasanya